karapan kanti joh di rantauan tu sengada nelenan bang piana kurenan ane subengan tosan. Tuah geginan beline uling pidan stato ejo makuli beli ngalahin adi ngalih rejeki di rantauan. Kalau adi kalahin beli ragana di ngerti percaya ken beli keto masih adi ngantos sang beli jasdun sing sesai ragan beli ada di samping adi jasdun megelo kalahin beli adi sadia ngantos sang beli. Tuah geginan beline uling pidan stato ejo makuli beli ngalahin adi ngalih rejeki di rantauan. Kalau adi kalahin beli ragana di ngerti percaya ken beli keto masih adi ngantos sang beli jasdun sing sesai ragan beli ada di samping adi jasdun megelo kalahin beli adi sadia